Hakajing Rakhe yakajing dap shipho Snem jongka ka Bethany Hospital Outreach Nongpo kala penlong yakajing ya mare marathon basan kilometers bat shipho kilometers matakasngi hakikirdan baper. UMLA ka Nongpo uba Meryl Bon Siem ulalong ukong san hakani kajing Rakhe balai snok ti lang di ikong kemon wa lang bat ikong dari shisha yangju kum kinong mare marathon bapawnam. Hakani ka jingya mare lawan ya shimbentaru da ki doktor ki nurse bar ki nong tray jong ka hospital hakabala sakhiru ya ka jingwan ya shimbenta jong ki spa ngut ki briu bakenthup ya ki rangba ki longkme ki khna bar ki bala khamno kartaru kumju yakani ka jingya mare lasdang na Bethany Hospital sha marngar bat wan pai biang shapo ka hospital la samru ika khusnam da ka pisa ya ki nong jom. Polisi jarmu yagi kasem le jompi pa jompi pada uble ibet pensim no i rondre kijing pos new ki idon badni hadu mentah lemba kene kijing sekri lemba jong kene kat hospital to bangidon angni ko prajurit ye hi ada tim baru kowe jong ka Bethany hospital angni ju ga tim selok kijing sekri jompi badni kipok kerang ye baru ki participant ki balwan kene ke step di next camp bagian yang sementara yang film banyak yang marathon yang step may the best person win Kum uwe na kinong